biraboneka shatse kuvuga urabiye kuri disikuru yavuze biraboneka aho nubakirusha hageze atararuhuka yagarutse hageze badabushijeho iryo jambo peut-être atararuhuka neza. hari nabo numvise bavuze ati kubera iki yatanze press conference cyo yari n'imigozi y'abandi kuboshe n'iki ni kibazo cyo kurumva uvuze uti rero uti hari abavuze ku rupfu rwiwe canke abiketse bijya n'ikosa rya ntuze rya service ya ntuze porte parole yego normalement umukuru w'igihugu afatiwe ntaboneke abantu batavugira amakenga intuze genocide yakorewe abatutsi hano batu baraguye hari abapfuye mbere bavugasanga bapfuye kubera bishwe kubera bari kubatabara abatutsi none abo basi turareka abandi mu kwibuka ntiborekana kivuga kuri genocide ngiri kirategurwa n'abarundi ni kuri Gakondo TV mu batumiye umuntu avuga yuko genocide nawe ifisemo uruhara kandi ngo warafasha akazi mugabo je nkaca nibuka ari mu ikambi y'impunzi na Kivale hariya mu Buganda kandi ntiyahunze ihonyabwoko ntiyahunze n'ibyo abandi bahunze yarasanzwe abayeho ari umuhigi bamwe bahigisha impoho mu ijambo urabyumva yego mu nyuma ajya kwica umuntu abanyamulenge n'ababwije ukuri yego nta mugambi mubi Uburundi bafitiye haba bamaze imyaka 30 n'iyindi hani Burundi hariho abaje ngaha hari abasore abandi ari inkumi bararongora baravyara baze ko bibirongorera hakiri na kare uno munsi bafise abuzukuru bari ngaha bakora imirimo yose nk'iy'abarundi bakora batembera igihugu cyose nk'uko umurundi yotembera sibyo bafise uburenganzira nk'ubw'abandi ntumenga n'impunzi wanashaka yego rero kubona uyu munsi hari ibibazo byadutse kubera ibikoresho by'u Rwanda ari byo bazari yasoberwa na ba Moise Nyabakanyiki n'abantu ba Joseph bagace baza ngo nibabahava bashira urugamba uku sensibiliza yuko hari umwanzi witwa Burundi hariho abandi barundi abanyamurenge nabo bari ku maradiyo n'amamedia bavuga bati eka ahubwo umutabazi twabonye no Burundi ni Miss Jana yari naheze u Rwanda bibuka imisi ijana bari mu gihe cyo kwibuka imisi ijana genocide yakozwe mu 1994 ni no kwiciro ya 31 nimba ntihenze bibuka mu byo bashikirije biraboneka ko barafise u Rwanda rwavuye naho rugeze mugabo imbere yaho His Excellency le Président de la République Paul Kagame yari yashikirije ijambo abanditsi n'abamenyesha makuru aho yanagarutse kubyerekeranye n'urupfu rwe abantu benshi babitse mugabo ko bamubitse amakuru hari mu Rwanda avuga yuko bamwe mu babivuze ko bashobora kuba bari mu mazi abira kubera ngo bavuze ibitari byo ariko we yatangaje ko yararushe mu icamake yari biraboneka shatse kuvuga urabiye kuri disikuru yavuze biraboneka aho nubakirusha hageze atararuhuka yagarutse hageze badabushijeho iryo jambo peut-être atararuhuka neza hari nabo numvise bavuze ati kubera iki yatanze press conference yicaye atatahora atanga ibiganiro yicaye ibyo ni bisanzwe cyane byo ntiwambaye ibiganiro nicaye ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bya protocole y'ibumba mugabo igihambaye nuko yoshikiza amajambo nyene yubaka mu bisanzwe ugiye kuvuga ari amajambo nkarya biragoye kuko kwakwibohora cyane kwabwira ngo usanga umenya nta kuri mu mucumwe yari n'imigozi y'abandi kuboshe n'iki ni kibazo cyo kurumva uvuze uti rero uti hari abavuze ku rupfu rwiwe canke abiketse bijya n'ikosa rya ntuze rya service ya ntuze porte parole yego normalement umukuru w'igihugu afatiwe ntaboneke abantu batavugira amakenga porte parole asohoka akavuga ati nimuhumure umukuru w'igihugu ntabwo arafise ari mu bikorwa by'akazi hari dosiye ariko arakora mugabo ni muzima kandi aragwaye
mu gihe wihoreye rero ubutuma umuntu wese yibwira hari ico yibwiye agihuza n'uwundi ejo barakivugana gicika ukuri ivyo ntibaze mutima yahe kubera ngo abantu baravuze bavuze ngo ko yapfuye nawe batapfuye azopfa none muri morote bayazopfa nta n'umwe atazopfa kuvuga ko umuntu yapfuye kandi akiriho cyo si kosa ryo hari umuntu oya ni bya bindi gusa yuko turabizi yuko mu Rwanda buze kitagenda neza buri kigarasha buri muntu nyene wagombye kugambana ugaje usanga baraguhanye kandi bitari bikenewe bituma rero benshi batavuga bakababarira n'imbere ukamuzi ngo ibyo kuravuga ngo nibyo neza nibyo bumva mugabo ibyo bumva ntibabisohora kubera baragutinya nakubwiye yuko abantu cyo gutinya batagukunda kajambora kambari ivyo nibiraba ugakreye igitinyiro ku bantu ugatagikundira ufise nivyo byiza abantu bovuga ko burya twebwe twibohoye mu Burundi kubera ibyari bibosha imitima byacagaguritse kuko kubanza kubaka imitima nicyo kintu gikomeye rero kubakira ku mitima ikomeretse kuko icyo nomera cyo uvuze kuri bya jenoside nta numwe ahakana yuko jenoside itabaye mugabo abahutu bose ntibagize jenoside oya hari abahutu batishe hari abahutu banenyegeje abatutsi washaka sivyo hariho abahutu batariho kiyagiye no munsi n'abagabo n'abagore bakuze mugabo cyuvuga uti jenoside yagize abatutsi gusa ugacugarukiriza kandi ukavuga ko yagizwe n'abahutu na wa wundi atayikora yisanga muri wa mugwa bayikoze ni muri groupe atari yakoze iciza mbere agatabara wa mwana avutse ejo avukanye ico kimwaro umugani wabo cyo kwitwa umuhutu kubera ni cyasha kuri we nyene ugasanga aho kantu karatuma umuntu yiyumvamo uko umenga mu Rwanda nta kibanza hafise kubera icaha yakoze ataco yakoze rero ni vyiza yuko mu kwibohora ni vyiza kuvuga discours ni vyiza mugabo ni discours ikwiye kubihumuriza abantu bose hama ikindi cyo muri ntuzo jenoside yakorewe abatutsi hano abatutsi baravuye hari abapfuye mbere basanga bapfuye kubera bishwe kubera bariko batabara abatutsi none abo basi turareka abandi mu kwibuka ntiboreka nabo bakibuka ababo iyo miryango yabo bapfuye apoti icyo kintu kumenga ntigikunda kidakunze rero hari ikintu kibuze hari ikintu kirimwo kindi kuko nyine hari nk'umuryango usanga warabuze uwiwe muri 1994 nyene kavuga ati abandi ko bibuka ababo mugabo akacavuga ati none ko nawe nabuze abanje bari ko batabara sishobora kandi nkababura muri iyo periode nyene ati kandi azize ikintu kimwe n'icundi yazize ati mvuge canke ndeke nivyo sinibaza ko nta burenganzira ufise none umusonga w'uwundi wo ntubabaza kurya ugomba kuririra uwawe uwundi we yabuze uwe ntayorira agashaka nawe agatezo akaruhuka ku mutima none umubujije ukarira wenyene nawe yarafise ayo marira ukwibohora kuri biragoye naho bigoye ivyo byo ndazi barantera ivyatsi oyaho nyene imicugujugu ni myinshi mugabo ukuri nuko urumva ibyago byarabaye ntivyociye igitutsi nkuko yega ni wa generation no yega nahi wacu biriho hari abantu bafite ibyumviro mwe nivyo nyene mu minsi yaheze twabanye igana uze ko ari wowe nuko ari iyindi niko mvuga ku byerekeye ko nyabwo kujya abahutu byawe 72 atutsi we wacu barantafite hamwe n'ubu baravuga yuko bamwe iyo imidugudu y'ubugesera ati wasaze none ngo wahemukiye abatutsi sinabahemukiye none umututsi kubi umututsi muzima nuko ukosiyona amakosa y'undi mututsi nibwo none ngo umututsi bwiza amikina umututsi hari uzobunya oyo kumuriwe no ibikunda ubututsi n'ubuhutu n'ubutwa n'ibindi byose nivyo bintu umuntu adashaka guhundi cyangwa mwaka umuntu arabipfukana niyo ariwe akabipfana nta muntu abikwanga mugabo uri kurabaza none ngira none basi nimba navuze bitari byo da iyo mugiga yateye 72 igahitana abahutu mu majane bonyene yari ingwara nyaba nta wabishe abantu batinya kuvuga ukuri
hirya no kuno ngo uzokora ikiganiro ntuze rugambara no muzareka bivuga Dr. Rugambara avuga iby'ama genocide agaca avuga kuri genocide ngo genocide yabaye mu Burundi ngo yemejwe na ONU ngo ni acte de genocide yabaye ngo abahutu bakoreye abatutsi ari DJ Paul Forde kumva ko kantu karimo sibyo none nimba abatutsi barishwe n'abahutu abahutu bapfuye bishwe n'abandi hari amakuru je nigeze kumva yuko hari abahutu tugomba kuvuga ukuri ifoko tukuvuga kuzuye umuntu akabise proof y'ibyo niho kakugiriranira imbabazi kuzobaho kuko uzokugirira imbabazi uri kuradenganya oya ntibibaho ntibishoboka wemera ukuri kwawe agaciro ibyawe uranye ukabitesha agaciro ntabwo none ntibikunda aho yamacakubiri no muri izo mbabazi harimwo nimba ugomba ko biranduka rero menya akababara abahutu bagize nabo bariko barishwa niko abatutsi bagize bariko barishwa mwese mwarababaye icara rero muvugana ukuri nibyo perezida Ndayishimiye ahora avuga ati mu bintu vyashikiye Burundi nta muntu n'umwe atabihombera persone nta muryango n'umwe utabihombera nta bwoko butabihombera none kubera iki tutoja hamwe tuvugana ukuri ku byabaye ibyo tubisiga inyuma twigira imbere cyo kintu nico rero abo kantu kavuze uko kuntu genocide yo mu Rwanda nyene urumva biragoye ko umuhutu yashobora kuvuga ngo ngomba kwibuka nibyo abanyarwanda baribuka mugo urumva nta wibuka ubwoko bw'abatutsi bahitanywe na genocide muri 1994 ntabwo baza kwibuka umuhutu kuko bavuga yuko Seruki yafesa none umuhutu we yapfuye azira genocide y'abatutsi oya ntawe we ntashobora kwibuka akavuga ko ari umuhutu yapfuye muri none yitwa kari genocide nawe yamugiriwe none yishwe ni icyaha cyabaye batari genocide yahitanye abatutsi ni genocide yakorewe abanyarwanda dufata uko afazari ibyo cyane twibuke intuze genocide yakorewe abatutsi n'abahutu b'inzirakarengane okay voilà abahutu b'inzirakarengane aho byo abo nabo bajemo muga batagiyemo haragahatse hajya abana bisa abana bose bamwe ukabagaburira mu nzu ubundi ukamuhera ku isahani cyane ku rujo hanze uvuga ngo bose bari abana oya hajya n'ahariye shaka kubahe bimwe mugakorera bamwe baririye mu nzu ubundi ukabimushigurira hanze akarira hanze yego hari akantu atwara mu mutima avuga ati yangaburiye mugabo sico kimwe n'abanyese nta nkunda kabari ushatse kuvuga iki rero Apotre mbaze ngaho kwa aco nshatse kuvuga mvuze ibyo nyene kuko uvuze yuko bamwe bokwibuka bakibukira ku mugaragaro bakagira iminsi mikuru abandi bakibukira mu mutima gusa iyo bari mu ngo zabo nabo ntibavuga ngo bibutse nk'abantu ntabwo abana yibutsa abo ntabwo babibutse rero ni ibintu bigoye nitwaye tugarutse ku minsi ijana irangiye ku itariki ya 4 kwezi kw'indwi mwaka 2025 aho abanyarwanda bariko baribuka ku nshuro yabo ya 31 akaba ari naho bariko perezida Paul Kagame yagize ibyashikiriza byinshi kumure yarabishikirije yari yarakaye umugani wabo ubwo rero twari tubigarutse ko natwe kugira ngo tugire icyo tubivuze ko sozere muri buno buryo Apotre abanyamurenge hariho benshi bagushimira hari n'abavuye kundamutsa mu kanya hariho benshi bagushimira abari mu Burundi abari muri Congo n'abari nyuma ya Afrika muri Amerika cyane muri za Canada na Amerika cyangwa message ndayabona ubu n'ubutumwa ndakwihereye no kuri benshi barashima umugabo iriya in minority ya bari muri bo hari umuntu we wanyishe ari mu kundangitse umugani w'abanyarwanda aguhoreje noneho arafata akanjaniranya nawe ari mu Bwongereza nyamuntu uko ikiganiro gisohotse hakurikira imijugunjugu ivuze ubuhuha y'ibitutsi byiwe akanyereka yuko turiko turagambana tugomba dukora genocide muri Congo kandi genocide nayo nayumvise n'ibiganiro bakora muri iyi minsi hari ikiganiro cyo bundi nabonye kivuga kuri genocide ngiri kirategurwa n'abarundi ni kuri Gakondo TV mu batumiye umuntu avuga yuko genocide nawe ifisemo uruhara kandi ngo warafasha akazi mugabo je nkaca nibuka tutangura gukora ibiganiro Apotre je nakwisabiye naragusabye tibona two kora ikiganiro gisanzwe jewe kuri ibi bintu iyo muntu yavuze yuko ngo
Apotre yarabyiyemeje ngo ari kumwe n'agatsiko k'abapasiteri b'abanyamurenge bamwe ngo hogira iki bo kugambanira abanyamurenge mu icamake ni genocide ko accompagnement y'ibiriko biraba mu Burundi muri Kongo ubifisemo uruhara mugabo abarundi cyane cyane bari kwarategura ino genocide iri kirabera mu gihugu ca Kongo ihitana ubwoko bw'abatutsi mugabo bumva precisement sore banyamurenge ibyo bivuze namwumvise n'umuntu utota ku mwanya kuko namutoye ndamumenya yitwa Ngarukiye ari mu ikambi y'impunzi na Kivale hariya mu Buganda kandi ntiyahunze ihonyabwoko ntiyahunze n'ibyo abandi bahunze yari asanzwe abayeho ari umuhigi bamwe bahigisha inkoho mu ijambo urabyumva yego mu nyuma ajya kwica umuntu yishe umugabo witwa Tito hari iwabo yahunze ubutungane akarere ko yakiza abantu ngo kwica abantu tumiwe n'umuntu urumva batoye gusa bamwita ngo ni intyoza bamwe baze kuvuga cyane intyoza baha amafaranga ati wewe kuze kuvuga shaho ya make y'uwo munsi mugabo ututukire papa utaha umuntu yahunze yishe umuntu umunyepolitike suki n'umwicanyi ari ngaho n'umwicanyi nico yahunze yishe umuntu yitwa Tito wamare guhunga ahungirira Kivale yitwa ko ahunze ibibazo byose abakongomani bahunga ashika avuga ati mpunze intwara bagira batumare yikika mu ciza cy'abantu wacu riduhiga mugabo mu by'ukuri yahunze yishe umuntu yahunze ubutungane urabyumva yaza yuko rero abo mwe nabo byo ariko baravuga namwumvise aravuga byinshi cyane mugabo uko biri kose ukuri ntaco guhinduka ko abanyamurenge n'ababwije ukuri yego nta mugambi muri Uburundi bafitiye bamaze imyaka 30 n'iyindi hano i Burundi hariho abaje ngaha hari abasore abandi ari inkumi bararongora barabyara baze ko bibirongorera hakiri na kare uno munsi bafise abuzukuru bari ngaha bakora imirimo yose nk'iy'abarundi bakora batembera igihugu cyose nk'uko umurundi yotembera sibyo bafise uburenganzira nk'ubw'abandi ntumenga n'impunzi wanashaka yego rero kubona uyu munsi hari ibibazo byadutse kubera ibikoresho by'u Rwanda aribyo bazari yasoberwa na ba Moise Nyabakanyiki n'abakisi n'abantu ba Joseph bagace baza ngo nibabaha bashira urugamba wo sensibiliza yuko hariho umwanzi witwa Burundi hariho abandi barundi abanyamurenge nabo bari ku maradiyo n'amamediya bavuga bati eka ahubwo umutabazi twabonye n'Uburundi nibwo bwadutabaye hanaha rero bijya nkurikiye ntacyo bivuze bamwica n'Ingarukiye yitwa Ngarukiye n'umuntu ari ngaho gusa bihereye $50 batigenda guhe mikro ko yavuze byinshi uvuge yarabiborotse yavuze yuko nabo bagiye nsanze n'abandi mu nkine bazi kujya ko abantu usanga baba ko kayira ku mabisi na hehe bazi yuko umuko kaya ashaka kwirwara ko kabukiye ntasara n'umuntu ari ngaho yaravuze yuko ingabo z'u Burundi cyangwa se abasirikare b'abarundi bari muri Kongo iyo bimenya gute ngo baherutse kwica ngo abanyamurenge ariko ngo banabatwara n'inka ngo zigira mu majana none gusa ndiko ndakubwira kugira ngo baze ngo bagaburira bagiye kuronka message mu kanya y'abanyamurenge bonyene bakavuga ati bijya bintu bavuga nibyo raba none munsi aho bwakereye abasoda b'abarundi barayimo bagarura inka zari zibwe bo bavuga ko abarundi ngo barundi ngo bibye inka ngo baza kuzigaburira abasoda bazoja muri Kongo gukora share kare ngo ibigwanisho bya Kongo byose biri mu Burundi ingabo z'u Burundi zagaruye inka zari zanyazwe abasirikare b'u Burundi bagaruye inka zibarirwa muri 10 rirenga zari zanyazwe na Wazalendo iruvumbi muri Minembwe nase ngo baravuga iki ahari ibyo bavuga ibyo bamutami nakubare nti hari abantu bacira igikorwa kitari cyane iyo yamusize kutajyumva abantu bagakorora umuntu agakorora agacira ubundi icyo bamushize mu kanwa urabyumva rero nibaza yuko mwe n'ibyo abantu bariko baravuga nk'abandi abantu baza barabivuga bamenye uwo ntaka ibyo avuze mugabo uko biri kose
nta kibi abarundi bategurira abanyamurenge, nta kibi abarundi bategurira abanyekongo, nta n'icyo bategurira abanyarwanda, nta n'icyo bategurira umuntu n'umwe. Uburundi aho buri gusa bushaka amahoro naho bwagiye bwigisha abantu kubana neza. Hari umunyamurenge cy'ubundi yantelefone arambaza ati ko Apotre muganira kandi nka mutubwire ko mufise Uburundi abanyamurenge bafise uburenganzira nk'ubw'abandi bose bafise mu Burundi. Ati se koko abanyamurenge baremerewe kugura amazu i Burundi? Baremerewe kugura inkozi? Ati nimuduhe uburenganzira, ati natwe twubaka Burundi, ati twubaka Burundi tugire titre foncier y'ibyacu, ati nta kibazo. Uwo yari kubari yabimbariye ari mu Bwongereza ari muri Australia. Sinzi gatuma atagira amakuru. Abanyamurenge benshi bari ngaha baba mu mazu yabo, ko byanditse ko ngamazu nganditse ku bandi bantu ngo niko bamuhenze. Baragira ati we warashaka kubaka apana tite baranagura ni parcelle bakubaka bakaronka ntuze autorisation de bâtir akoro ntako yarafise. Hari n'abahende umva nimbere muri yama mutualité yabo peut-être we bashobora ko yashe nk'umwindi mutualité y'ahandi hantu bakamuhenda. Barazifise hari n'abaje muri Amerika muri processes yo kugenda muri Amerika yakotesheje. Ubu rero umva anabashobora kuzana kuri konti arashobora kuzana amafaranga kubaka ngaho neza cyane. Ibyo yarazi rero nta mugambi n'umwe woshaka gukora ntokora. Icyo badafise ni karanga muntu nayo ibindi byo kujya abahindi bari ngaha, abapakistani bari ngaha, abatanzania n'abantu bose baza bakagira ibintu byabo bagakora ibintu byabo bakubaka amazu bakagura ama industry n'abanyamurenge bakunda. Oya ni aba agize amakenga azarondeze n'uburongoye mutualité y'abanyamurenge ngamburo ni John ngira ngo John azomuronka hanyuma amagirike amuhukuri. Oya bavize n'imiryango yabo ngaha babaza ni benshi. Apotre noshima rero noshima uyu munsi wabaye wanje wabaye wanje birakomeye abasaha baye menshi ako mfise amakenga ko nshobora kuzomara nk'indwi ntakubonye wumva nari nashaka ndakubyaza umusaruro nanje unafasha abarundi n'amakungu. Uvuze ko amakuru uzobanaruye nane se Apotre rega uri umuntu mukuru igihugu amabanga ushobora gukenerwamo ni menshi. Ariko nta kintu cyoba kiza kuvuga ibyo gutabara igihugu canke guhugira icyo uraterereye mu mwana mwiza muri societe aho n'abandi hose nocitaho. Urakoze cyane mba hafi mba ndi kure gusa hari ibiganiro bimwe bimwe ntokwita bimeze gutya Apotre hari bimwe atacyo bimariye abantu menera ibyo byo kugira ubuvyuze bw'abantu gusa bya bindi by'imishatsi n'ibisusu ngo umuntu afise. Ariko ibibazo bivuga imigambi y'iterambere mu bana w'igihugu na politiki y'akarere n'iki ari ikintu umuntu yoshikiriza kigatabasha kikagira icyo giterera icyo ntakonje umuntu agifatira. Urakoze cyane. Reka shimire mu buryo bwiyaguye cyane Apotre Isidore Mbayahaga. Ndabakengurukiye nanje Imana ikomeze ikuhundagaze ko amahoro n'imigisha. Amen. Bandanye fata neza umuryango wawe ndavuga mutambukanyi wawe ntangora kurerere kufashiriza abana bakomeze batera imbere. Amen. Cyo wundi numvise nabonye wa muhungu wawe duhuye arandamutsa ndumva ko ari karakura ubwo uri bandanye muteze intambwe Imana muzika ibyo utazogera kazabigerako. Ndagushimiye rero cyane muri rusange. Amen. Murakoze cyane namwe. Ikashimire mwebwe namwe mukurikirana ibiganiro byacu namwe mugira commentaire. Nabonye ko mengo urupfasoni rwarakomeje kwiyongera babandi bahora batukana ubu ntibagitukana turabashimira cyane. Mwe mugira commentaire nziza komeza muzigire ariko muragorore n'abandi bagira commentaire zitari nziza babandanye bagororoke ahacu na uyu mwanya ariko turahurira muri commentaire n'ubundi. Ndabashimiye cyane Imana ibahezagire mwakoze.